Education Minister Dr. Vanlalthlana Mizoram Zirna siam thaturin zirchian na mangin ma an la a zirna ina thatpui don phot chuan kalphung thlak danglam an la nei zel don ti asoi tunaya MBSE in HSLC exam result ati chua Mizo Zirlai titha Mizoram pariat te choi moina MZP in voina aizol vana Pawl an buat sai ahman puina a Education Minister hian Kumin HSLC result bua top 10 le Zirlaite pass na division tarlan lo chu zirchian na mga kalpui ani a hi CBSE le CISCE kalphung ania India azir na sang te na Mizoram chu anyam berdot tu ani awangin anni aya sangjok te ti dan chu an en angaya top 10 na in elna chu thale ma se abak ngai to angai ti asoya HSLC ati thate chungchang hi ngai to ani dona nakuma chuan ngai to ana dang an siam don ti soin tuna an kalpui dan hi zirna ama an son na tur an ngai to awang ania zirchian na nen an kalzel dona zirna ina thatpui don phot chuan kalphung thlak danglam an la nei zel don ti asoi Dr. Vanlalthlana chuan Kumin HSLC result ani kum aya pass za apathum chuanga asang jok chu lomomati thu asoya sikul za chuangin zirlai za anti pass theite Sorkar sikul somni pakhat zeta zirlai za an pass le Sorkar sikul zingah zirlai fail vek an omlo chu thilom takani atia samagra shiksha sikul lama tanan ngaya za fail anom nual chungchanga ma an langala district in a DEO tinen thil omdan an soi ho ngal ti asoi MZP President Dr. Lalremruata po in Kumin HSLC result top 10 tarlan ani lo awangin Education Minister Education Department le MBSE ho tu tenen an soi ho angin HSLC ati chate list chu pek anni a MBSE in top 10 asiam lo awangin list an pek chwa atangin sikul shanga Zirlaite mark sheet an dila Chumia Chang Chuan, Choi Moitur hi an thlang chuak ti asoi MZP President Dr. Sorkarin result bu atidang lam chu tha antilava Mizo Zirlaite zingah in elna thianghlim a theihnan result bu a top 10 le Zirlaite pass na division chu tarlan an du ti asoya Sorkarin School Education Department aneya result tha du shim wanga Sorkar du dan zom lo sikul te chu an en fi anga ma an lamai tura an ngai ti soin chutiang sikul chu an omani chuan top ngal turin MZP chuan an dua Mizo Zirlaite chu an sikul ham thatna atan chawa man an phal lava chortlak le man tlak ni tura zirtir turin an ngen ti asoi Inkomi MZP Vice President Pusang Ming Thangana kai shwaya HSLC result chuaka Mizo zinga ti tha thlan chua Mizoram pariat te hna lompui na thil pek hlan ani MZP in HSLC exam sangni somni paruka Mizo Zirlai titha top 10 te vo in khan an choi moya School Education Minister Dr. Vanlalthlana na telpui MZP in Zirlai an choi moi te hi Rachel Biak Chapari St. Joseph Higher Secondary School Marvin Lalrin Enga St. Paul's Higher Secondary School Vanmal Soma Mount Carmel H. Lalram Pui St. Joseph Higher Secondary School Frederick Vanlalthlana St. Paul's Higher Secondary School Vanlalruata Mount Carmel School Arlal Peklui Living Water School Sarah T.H. Zonunmoyi St. Joseph Higher Secondary School Michael Laldin Moya Divine Intervention School Lalpeklua St. Paul's Higher Secondary School Vanlalthlupui St. Joseph Higher Secondary School Valentino Lalom Oma St. Joseph Higher Secondary School Poli Lalmuan Sangi St. Paul's Higher Secondary School Zonun Sangi St. Paul's Higher Secondary School LH Laltleipui Holy Faith School Lalom Zwala Mount Carmel School Romel Laltsumnunga St. Joseph Higher Secondary School Johnny Lalruatfela CLS Academy te anni Hehun Manpui tu Education Minister Dr. Vanlalthlana chuan Zirlai kalkhom te chu textbook pia lam Anthiam atul thu shilin by heart systemical lova anthiam na tak pochwak theitura zir turina cha zona kalmang adanglam chhozel don ti shilin chumi mela an in herem chhovezel atul tur thu shilbog MZP chuan kumina Mizo Zirlai ti chhazwal top 10 an choi moi chukum dang ne nai nanglo ti soin Kumin HSLC exam result a Mizo ti chhazwal Mizo top 10 ami som pariat an lang chu MZP chuan lom oman ti thuan soibok ani